IFM News. IFM News. Live reports. Dennis, pasok! Okay, hintay man lang birukan di signal para dito yung report ni Dennis Gabriel Alipio. May panggep iti may ka 208 nga anibersaryo iti Ilocos Norte. Idol Dennis, pasok? Ay kagsaganan, iyak sana kay Bulong, iti pagsiyatan, iti umili para iti may kadwakasot ketwalo, ngayon prosaryo iti Ilocos Norte, iti no February 2, which is mismo sa Guaran, iti Provincial Capital. Na today, nakakarpasan iti panagrasalita ni Governor Balotok, kinubas Governor Matt Balotok, may siya nang tumatan iti panipahay, iti mga tulong ka na iti kakainyan. Umula, iti panipahay, iti tulong financial, nagkini sa sabit ng food pack, at iti kami, iti Tricycle Operators and Drivers Association, iti San Nicolas, mabaya iti programa, iti Metro Ilocos Norte Council, weduming na servisyo, ayas kay makatulong program to PUV drivers. Namuan pa yung nagdago, 3 million. 365,000 pesos itagok itulong para kay Sanang Gasot. Sa ribo, talugasot, kitalupulo kagkikini makanig kaya tuda, iti nakamat hili, nga registrado iti make and wife so ano pa nga tulong, mani po tigtuma nga opisirahan tiya PGIN. Malaking diretoy, may kintanto pa tiya panangipay iti make iti premyo, kaya iti nakabag iti kaunahan ng make basketball tournament. Umawag may siya kilawag sa 10,000 pesos, kalpasan, at ito yung nag-champion, ito yung nakamat na kompetisyon, 5,000 pesos tili pasutin, and first runner-up, kaya 3,000 pesos tili sa Nicolas, na second runner-up. May tayo pa yung nakamat na dati preview, ito yung ginagawa ko iti adult cancer mata business pitch competition, iti micro small and medium enterprise, no MSEO, nga 30,000 pesos, na iti champion iti food, kailan food category, sa 10,000 pesos, na iti first runner-up, and 5,000 pesos na iti fourth runner-up. Kabayatan na, magpatayawan to pa, iti doon plan iti PGIN, na nakapasiti para exam, Dr. April May Santos, kina Dr. Marion Domingo, mabenti pa rin pa ay iti kanakuha na iti certificate of registration, iti provincial government of Ilocos Norte. Idol Dennis Alipio, Tatap, IFM.